आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर नंगरांग नौनो मियोय 53 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी मसी थारगा राज्य से पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 19 सनी 94 सुरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी मालेमगी ओइना लोकल प्रोडक्ट्सिंग पुथोकनबा होनबदा महिरोइसिंगना इनोवेटिव ओइबा खोंजंग संगसिनबगी मतम ओइरे भारत लानमिगी मकोक जनरल बिपिन रावत न अरुणाचल प्रदेश की एयर बेस चतुना गांगसिल की फिबम यंगसिनख्रे अमसुंग लेबाग असिदा कोविड-19 दगी नाबा फबगी चांगचादा 43.2 यौरे एक्टिव केस की मसिंग नोंमगी हंथरकपग लोइनना हौकिबा पुंग 24 दा एक्टिव केस की मसिंग 3,000 की मखादा लैखे लेबाग असिना मालेमगी लाइचेत ओइरिबा कोविड-19 की मायोक्ता पुन्ना अमतोइना लानथेंगनरी लमदमसिगी मियामना सखंगरबा मियोय कयानसु लानफम असिदा माय पांगनबगिदमक आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउगी कुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा फुट तरुक लामना लैनबा माय मिट अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर की सकनाइरबा सैसकपा हुइड्रोम नाउबोइना कोविड-19 दगी गागथोकनबा मियामदा अपील तौरदुना हाय मियामबु हुइड्रोम नाउबोइ अयहाकना खुरुमजरी हौजिक फाउबगी ओइना कोविड-19 लाइचत असिदगी गागथोकनबा अमत्त गाइरबा पामबैदि सेक्सिनबा हाइबसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होनरिबा सिगी मथक्ता अइखोइ पुनमंगनसु भाप तामिनदुना लाइचत असिदगी गागथोकनबा तंगाइ फदबा नियम अहुमखक गागना चटमिनसि अइखोइ खुदिंगमकना युमदगी मपान हेक थोकपीबगा फेस मास्क सुंगसोइ सोइदना उपियो साफोन नत्रगा हैंड वाश सिनदुना खुद सा सेंगना हामदुकपियो अमसुंग मी अमगी मरक्ता फिट तरुक की सोशल डिस्टेंसिंग थमसी सेक्शन बाहाइबसिना इसा अइखोइगी नुंसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani मियामबु अमुका हना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर दंगरांग सैंपल 700 कोविड-19 की टेस्ट तौबदा मियोय 53 पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी मसी थारगा राज्य से पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंग 19 सनी 94 सुरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग नुमिदांग वदम थादोरकपा रिपोर्ट की मतुंगिना हौकिबा पुंग 24 दा कक्सिंग जिला दा मियोयमा लाइचत असिना लैखिदबदगी हौजिक फावबदा सीबा अपुनबा मसिंग 453 सुरे राज्य से हौजिक फावबदा अपुनबा सैंपल 1,03,9 सनी 19 टेस्ट तौखरे अदुगा मियोय 5,15,15 सनी 15 ना स्क्रीनिंग तौखी हौजिक मियोय सनी 19 होम आइसोलेशन तौदुना लैरी हौकिबा पुंग 24 दा मियोय 90 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइनना हौजिक फावबदा नाबा फकिबा अपुनबा मसिंग 13,732 सुरे नाबा फबगी चांगना चादा 43.92 नि हौजिक एक्टिव केस 1,100 लैरी जुको तंपाक्ता लानमई चागलिबा अदुगी मतंगदा मिफम पाक्थोक्तुना वा खनखरे पीआईसी मंत्री लोसी दिखोना सभापति ओइदुना पांगथोकिबा मिफम अदुना माउंट इसोगी नोंगपोक थंगबा सरुक्ता बेस केम अमा सेमनबा वारेप लौखी जुको तंपाक्ता चाउना मई चाकपगी थौदोक थोकलिबा मफम अदुगी माउरोम थंगबगी सरुक्ता कनमंगम खरे अदुबु लेमहौरिबा अतै मफम सिंगदी मई मुथनबगीदमक एनडीआरएफ एसडीआरएफ मणिपुर फायर सर्विस अमसुंग मणिपुर पुलिस की मियोइसिंग अमसुंग इंडियन एयर फोर्स की MI-17 V5 हेलीकॉप्टर सिजिनदुना मई मुथनबगी थबक सथरी सलिबा सही 2012 गी लबुक मकई पांगलिसि हाइबा निंगथम मरुमरांग हुनबगी थौरम अरापति उरुप फार्मर्स एसोसिएशन सिंधुना ngasi ayuk arapti awang lekai da leiba mayambung lokol da pangthokre Bharatiya Janata Party Hairok Mandal na sinduna ngarangdagi Hairok Part 2 da satharakpa training program ngasi losilagani losinbagi thoramda BJP Manipur Pradesh ki luchingba kayana wangangani tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi malem gi oina local products sing puthongna ba honabada mahiroi singna nauna tijinba masung innovative oiba khongjang sing sangthinbagi matam oire video conferencing ki kuthang ngarang Odisha gi Sambalpur da sagadaba Indian Institute of Management IIM gi jatra hunbagi thoram da wangang bada Sri Modi na hai Atmanirbhar khongjang bu hena kankanhanabagi damak
IIM na mapung oiba saktam oigadori aduna local product sing sananabu honabada IIM gi thodang yamna chawi mangna hai English ngani tara marida IIM tar humdo lerambadagi haujikti kun sure mangna hai pak sawraba hitoi sing thoiraba mayam masina lebag asigi manung amasung mapan lebag sing da bharat ki pothok sing pamna sizinanbagi pandamadu phangbangam lagani Pradhan Mantri na hai COVID-19 laichat leijarabasu bharata English ngani kunda unicorn masing aduki matik hengat ki mangna hai lagu singu gi lamdagi space ki lam phawbada startup ki chang wangkhalak ki amasung startup sing asi tier 2 amasung tier 3 shahar sing da paikhalakli Pradhan Mantri Narendra Modi na National Meteorology Conclave hayeng hawdoklagani hawdokpugi thoramda video conferencing ki kuthangda Sri Modi wa ngangani Pradhan Mantri National Atomic Time Scale leba ki miyamda khusinagani amasung Bharatiya Nidesak Dravya sananabagi damak jatra hungani thoramasida Kendra Mantri Dr. Harshavardhan saruk yagani Varat Lanmi ki Makok General Bipin Rawat nangarang Arunachal Pradesh ki Air Base ta chatuna ngaksel gi phibam yeksin kre mangna Lanmi Indo-Tibetan Border Police amasung mafamadu lairiba Special Frontier Force singa haktengana unaduna wari sanaki mangna Arunachal Pradesh ki Diwang Valley amasung Lohit sector da chatuna mafamadu gi phibam su yengsin ki General Bipin Rawat Chief of Defense Staff oirakpa sahi mamapung phare mangna hai Bharat Lanmi na matam pumbada singnarakpa sing thengnanaba sem saduna lei Lebak sida COVID-19 dagi naba phabagi changzada marfudra taruk dasmik ama ani yaure active case ki masing nongmagi hantharakpaga loinana haukiba pungkunamarida active case ki masing lising mari gi makhada laiki hauzik active case ki masing lakh ani lising yankai leiri haukiba pungkun marida mioi lising kunithoi samapan naba phabadagi hauzik phawbada mioi lakh marfudra mapan hena laichat asigi naba phakre haksel mantraloy na hai nongmadu COVID-19 positive oiba case masing lising kuni makhada leiri haukiba pungkun marida mioi chani kun mari lekhide haiba matamasida punna sample lakh mari lising kun mapan test tawki masi tharaga hauzik phawbada test tawkiba apunna masing koti tara tare lakh kunthra mapan yaure Mizoram da COVID-19 dagi naba phabagi changsada marbudra tare dasmik ani manga yaure hauzik phawbada mioi lising mari sama sumna hum naba phaduna discharge tawkare apunna positive case lising mari sani tara mapan gi manunga hauzik active case sama sumna nipan leiri mioi nipan na laichat astagi lekhidre Nagaland hauzik active case sama marfu taruk leiri mioi lising tara ma thoi changma kunthra mari naba phaduna discharge tawkare rajya du da ahan ba oina ngarang positive oiba mioi amata thengna khite aduga mioi manga na discharge tawki hauzik phawbada apunna positive case lising tara ma thoi chamapan kunmapan sure Arunachal Pradesh ta tha tare ki matungda ahan ba oina active case sama gi makhada leire rajya du da hauzik COVID-19 gi active case marfudra manga leiri mioi lising tara taruk changma humbudra taruk naba phaduna discharge tawkare naba phabagi changzada marfudra mapan dasbik sino nipani hauzik bawbuda mioi yankhai taruk lekhidre apunna positive case na lising tara taruk chatret kuntare ni Meghalaya da ngarang nongna mioi COVID-19 positive oikre masi tharaga hauzik bawbuda rajya sida active case masing sama kunthra taruk ta leire mioi kunthra ma thoi naba phakhibaga loinana naba phakhiba masing hauzik bawbuda punna lising tara humdoi sama humdra humdoi shure Kendagi Haksel Mantri Dr. Harshavardhan hairi lebag asida COVID-19 gi tika thadongnaba chathariba drive asi boot level dagi hauraga mikhal chathabagi mawongda pangthokpani mantri na hai lebag asigi jila chatre 18 da mioi lising yankhai taret hena training tawbo loikre aduga vaccinator lising marfuta taruk hena su training pikre Assam gi Shiksha Mantri Himanta Biswa Sarma na hairi rajya sigi high school living certificate amasung higher secondary examination gi parikha gi matam leble Twitter da thagat warwal amada Himanta Biswa Sarma na hai high school living certificate parikha na me thagi 13 dagi hogani aduga higher secondary school parikha na me 12 dagi pangtholagani haiba parikha sing asigi fall July 3 amasung kunthra da lauthokani loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa futaruk lamna leiba khutcha amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong humasi ngangna chatpinaba amuhana ningsingjari aroibada maroiba pau amuhana Manipur da ngarang nongnom yoi kunthra taret COVID-19 positive oiba thengnaki masi tharaga rajya sida positive oiba apunma masing lising kunipan chani nifu humdoi shure Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi malem gi oina local products sing puthongna bohonabada mahiroi singna innovative oiba khongjang changsinbagi matam oire Bharat Lanmi gi Makok General Bipin Rawat na Arunachal Pradesh ki Air Base ta chatuna ngaksel gi phibam yingsin kre amasung
लेबाग असिदा कोविड-19 दगी नाबा फबगी चांगजादा 43.2 यौरे एक्टिव केस की मसिंग नोंगमो की हंथरकपग लोइनना हौगिबा पुंग 23 दा एक्टिव केस की मसिंग 3,000 की मखादा लेखि पाउ लुजरे।